ubwa nyuma yo kucondoza uko ab'ekitongole kya Accord batandikire ihuriro yo kubangura abebembezi b'ebyanga n'ekigendererwa cyo kurwanisa oburwenguzi obuteekire omushekye omu byanga. Ekitongole eki na local government association twine project eje bakweta scorecard. Scorecard neyegesa leaders ba local governments obuvunaanyizibwa bwabo turi kurebera policy ya decentralization n'ekiragiro kya local government twegesa councils speakers okucharinga councils bakarizolvinga ebintu je when councils zikaba main decision making. Ariko ikintu kitweta patriotism ninga okugira umutima gwo kundi ihanga kuko rwekunda ubwo gwamara kubaho nintekateka buri muntu yaba nakora ikintu cyari kumanya ngo nakora ihanga ari ubu rubwenguzi bukabasa kwa kucendera abakwakuza kuzahiguru tukareta ba marika abarize kumaninga ibintu embibi nkaradiso kuyagamba engineer ugenzera nabarabura kantu bukantu kurengwa contract agere sente zashagaho ije nayo nimera ko tikaboga kurenga sente zagaruka zashaka ngo zagaruka mu government nkabenyenda ngukugwe abecyo kurebera no kubantu batusomesa ningo ko batusomesa nimwazi seme kubantu identifying a good cadres. Omuchanga cha burenje bwizoba babatandikira mu district ya Mbarara kwizya bebembezi obushunanizibwa bwabo. Accord n'ekitongole kigerezeho kuguruminga abebembezi level zona kandi Obushomankuzi n'emirungi neyikwipinga abantu information kumanya roles zabo zibashobora kubana bakora sara na local government act eyitwa kweta bible ya government zebyanga ninga local government twenda kubasima munonga abo kuba obere no shanga omukanso twatushitame harimo butabunka bushata abantu 28. Dr. Arthur Binomchoro mukuru w'ekitongole kya Accord nagira ngo kiri kwetengwa n'enkwatanisa hagati y'abebembezi hamwe no kurebuza program za government omu byanga byabo. Local government tari musente local government tari musente wawija urukansara wizire kukora sente mu local government noja kuba frustrated abo barawensi yabo ne mutwari 17 ninke okwija okuba kansara no kuhereza no boizire to proud back to give back to community no ushemiye kuba wakozira ibintu byawe ahutize kuronda sente oizire kurango ubutegeke bwabonera bwabana twizire mu butegeki yasharamo ngo butegeke bureta hansi ebusya abantu bingi yagira ngo emirimo mingi yabenekorwa omu center na ministry level Kampala bagirete omu district etandike korwa mpa nico bateriremo ebitongore nk'ebyo bya district land board public accounts committee district service commission kugira ngo abantu abakuza kutunga emirimo batagaruka Kampala kuba niba bakugisha babagitungera mpa. Buri mwaka Uganda neferwa sente z'uri kurenga trillion kuma Obushomankuzi kandi kiteganise ntunguka yihanga ahabwa TV West nde era akiza.